سلام علیکم اکا اگر این ماشین صاحب این ماشین این اوزی اگر موجود خطه تماشا کنی اگر شیناس تماشا کنن سنتری پیتیره تو نره ارسیکول ای بفکرم چیزش на сентри Питер ёфтем ча ин ози нигаҳ кан номерош акифа ина ёб Россия на рег ҷоши дӯсай кан ай пешбуни пробариса Opel Zafira Opel Zafira хеле мегуфтагӣ бугӯ Opel Zafira ки мегуфти ку Opel Zafira мехарам мегуфти ку 26 ҳам харшен шо кам даст барош гап не саду на броя алло немерам майла да о нарен я бо байрақ қишкат мезебак ҷоши он алова кишта просто и дози дидесем обра бо хед дига хеле бадайда хед байненай номер российскида бо дигай да бардор хаяка мо ҳам хеш десем ака шумора намайдонам ҳаяҷон буд и ҳаяҷон дози ки ҷошид байрақ қишнат фитаса 01 душанбе 26 27 RS01 TJ зинда боша ка то куҷое мери сёмкат мекунам ака ютуб бахтаби кай он знаешь раҳо ҳуиште ки не уна болошнам TJ ки не сега о خیلی ازی ایبار شما دم خیلی ایبار салом نه سلام دو من دست برسم سوی شما گیرم کات تویگی خیلی میکنیم با پیش میگفتش من Audi 7 دیدم دستت نمره تاجیکستان من با قرارگی یا سواری روش دیگه اون گاز نگفتی بچه اسپید نه نگاه که اوه ایسی دروما آماده سه دیگه خیلی باده یا یه رفت ما نیست میدونیم هم یه همه ایسه گرم نیست که بارم میشه تو تاک ایسه ایفه شیرین هر صاحبش کسی باشد زنده باشه